Ka District Legal Service Authority DLSA Ribhoi District lingba ka jingarshan lang da ka National Legal Service Authority NALSA hakakan riu tarik jemang kelapan long da ka program ka bakerpang ban a jinghikai sya kipat ba bakintip ya ki an bapher bakum ki nong shnong ki dai bandan ka jingtip kenang bakan long ka jingada ya ka hok long briu man briu jongki ya kani ka jinghikai lapan long ha ka ying dorbar hall ka shnong Umtasor ribhoi balawan bane shimbanta na du ki kena school ki samla ki long kumi long kpa ya ki jingbatai shaphang ki an bapher labatai da ka kong B Lamare Legal Aid Council Ribhoi District ka kong M Namsa Legal Aid Council bat ka kong I Moksha Para Legal Volunteer Ribhoi District kadang ada kita mau yang protect. Kadang protect yang child in conflict with law and child in need of care and protection. Kali the difference because ini child in conflict with law kamu bagi itu kena bala empat yang niara iki. So and again child in need of care and protection. Jadi itu ki kena badan kam jingara haye ba tunggu bagi bamdan ki ba sumari ki ne ki dan shu ki do ban ai how to say ban ai ka love and affection ki ban sumar kai ki bamya dan shu then in that case the state takes over ka shimla ka responsibility of the state and in ai for protection is to be kena thì cái kita ke pokso a sa hamo ke kita ke a kene ke a ka ba ai jinya da ya u de ke na ki ba hapo ka khat pas sen ka ki ba sha na ke ji sha kumbol ka ba khat kata kala belum na du ka ji sha ta ti ka ji sha kumbol ka ba benun kam ya ka menran jong ka kena kan he ne menran jong shira dia nak tahu kekentuk lu hak dia kathle no ki ba kena kem akwa baru ni ka penbor yang kena no bende kilo ki ka jakya nama tente ni kena ha jingul lui kim sutko mo ma pede ka jakya dia ya kene la penoan hausnya aja ka an hasla kene kam ba ka an ka belong spesifik mo na taki yang itu kita lihat bertemu hari kena kita apa kan pasal tempat di hapo kenegaraan pokso kita kumbal sampai tu kita bertanya kawin ki orang kita hari kawin ke orang kita penetrative sexual assault mungkin ni dulu kita jadi lima teman syahmat banyak tu ini di mentari nak kalian jom ke social welfare department tu kalau kalian ke child welfare committee Meghalaya district Fila ambil Umtasor, di Umtasor kalau dalam ke fila kontak Chai line number udah 1098 mah. Dah fila dalam cerita sa child welfare committee tu fila kan syukol kontak Chai line number udah 1098 mah. Dia kemudian ina menemo ke pas pulang itu nak buat kenegaraan kelomba ki happen ni taki kulit kentai. Balik toket mo sini jom kena ulana victims and kimla on uniform kita kita mam joki bagi hak dek sini jom kena kimla wat hot election police station dia apa kan ni kadang kita special court mo kadang court kabang special mo kabang terpam especially kabang tentang manusia nak berita